ବୁଝେ ମୁଁ ଏଟା ନୁହଁ ମୁଁ ଏଟା ଝିଅଟାକୁ ବୁଝେଇଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଛାଡ଼ ଆଉ କ'ଣ କେସ୍ଟା କାହିଁ କରିବ ଆଉ ଛାଡ଼ ଏଇ ଖଳା ଆହୁରି ଲଗେଇକି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ଏକଡ଼ି ଆଣ କର ଏକଡ଼ି ଆଣ କର ତମର କଣ ଦରକାର ତା ପାଖକୁ ଫୋନ କରିବାର କି ଆରେ ମତେ ପିଛଳ ବଦେଇ ପଚାରେ ନା ତୁ କଣ ଇଂଲିଶ अरे तमे फाइनल कर तोर एक्चुअली फोन टा तू कहीं ता पाख करथुलु ए नंबर टा तो जणे जणे कहू न जणे जणे तमे दंत पाटी दुंड हो हां कह कहला कला बडा गाडी सिनार पर अछि तुने कथा आता हो मु कहली मु का चिन्ह जाय मु कथा जाय बिल कहला नै गुड नंबर को कथा जाओ मु कहला कोडिया ना बडा मारे आ से जे कोडा से जेरा छुट्टी हे गयोटा आनी तहा कथा जाओ मु कथा जादी तापर बापा ना चेंज करछि मो ना दे ता माने ए जो बापा ना बोउ ना रहट के रहनु से तू कहनु रह तू हां तू कह ए जो बापा ना ए जो पिलांकर बापा ना तू कहलु से बा ता बापा ना गुरा को मते की कहछि कहयाक ना तू मु बापा ना से मते पचाले तुम चिंता हम गालो को मु कहला तम गालो को जोला जहा ना कहू से बना बंधा हिसाब हेबे हैला मु या कहछि मु के सेम रजा हिसाब हेबे आ ना दादा हिसाब हेबे सोदी आ मु सोदी जा पचाल फोन करली ता गुरु सोदी मु तू टोटली से कहबिनु ता सोदी गेली का को सोदी नी हैला बापा बुझिया तो बोन अबे से पचाले जे मु का बुझिया बना कहइबो से कहले मत बड़ हिसाब हेबे तापर मोदी बाकू के जगा रखिला कला तापर ये कोन ता आपो ना कोन नीलो तो आपन जुलो तो बो ना मिलू एले तो बड़ भाई सिलू तो जगा रखिला मते नाइ सुने से जियोडा जो नु तू जो जियो बाकू सदिनु हे जियोडा मोरी बाकू फोन करी मते कहिला कहला तम ना मिलू मु तम नारे केस दे हां कहते तो वो कहते मते आ ये ना तुम भी तो नंबर के कंफर्म करनो कौन मोना कोन कहू हां मोबाइल में धोती देखबे तब नियम करिया चले आ नियम करिया जबला तू बाइल नंबर दी मा के नियम करिया नियम करिया कोन तू मोबाइल धरि दिला है तू आगे तू तो मोबाइल नंबर जानि लो ई मोबाइल धरि के कोन नंबर तो नंबर जानि का कि ना मोबाइल ना खाइछी एदी ऑफिस दे ना नंबर आकर मुले तो ना लिखि नै जाउ नंबर मुझे जाउ तू बागे नियम कर चल चलो काई आज 7 8 दिन तू ता सांग हबुने तू ता सांग हलो तू बोलो थलु जाउथलु रुजी बसला पदरथलु ताई 7 8 अरे मागे बोला बोला बड़ा नंबर ने कथा ना मागे मु तो पाछा पड़ चलु के रा से तो नंबर की ए नंबर दे से नंबर कथा था सोदियाउ के कहला सोदियाउ सेही मते कहछि मु कहली सोदिया आउड कथा जिते बेले माने सिखौ था कि सब सिखौ तो इया था से मते कहला कलाई कहबेली माने तू तुम नाम दे बेले तू गफिलो दियो जे तू अलगा ना कहि परछन तू अलगा ना कहि कि माने से सुनो से माने से सुनो से कोन कहि जान सुनो से माने कोन कहि जान फोन करी कि जियोटा कोन कहि जान फोन करी कि कहला मो ना मिलू माने मु मो हां मो बापा ना मो बोउ ना कहि से झीटा डायरेक्ट मो पाक फोन कला ये जाइथिले ताकोरी गां होला माने ये ताको गां होइले तमे इसे कर तमे फोन करे आमो नाटा काई कहयो तम निज ना कहून आउ का ना कहून मो ना काई कहयो मो जे गां तो बाहा चाइनु ता से तो बाहा चाइ ता बकरे 5 पर तो मता तमर तो पारे मान तम तो बेसी हो तो रे दीटा जिबे ताना आ ताना जिबे ना को से मेते मु का गां जे धरि गले गाड़ी छोड़ी नेले मोबाइल छोड़ी नेले एते मु कोन करी मो ना कहि दो ए बांड्रो तो देखो पांच भाषा छोड़ी बोली होती बाड़ी छे बाहा छोड़ा गाड़ी छे तो किसे देखो दा कहि जिया बाको फोन के कहले फोन जते ता गांव जे ताको फोन में आगो मोबाइल में गाड़ी छोड़ी बोली ना तू अरे सुन अरे आमु को कहले किछि होबनी तू ताकू सोधिजु ना तू आम नाटा कहजु बेला सिए कहउछ आमु के बादना से मत बुलबुल के कहि कल पो दे को फुल तो धाई जाती और संधान कर दियो पुणी ये कौन एकुटिया ये सुन या ना भी कहि या ना कहि देलो या ना गोटे कथा त माने हिसाब कर माने या ना भी कहि ना एरा समझे भाषा सिखिबे को ताको भूल भूल मागी कर देखो मुझे फोन ए जो जियोटा नंबर ए सीधे आई ए जोरा फोन करथुल ताको ए फोन नंबर ता तार अछि तो पाखे अछि जा घर न देबनी जे मना करी काई ए दिरा बांधे में कहि गले बंधा फोन करिवो
হ্যাঁ হেডা তুই তাକୁ ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ ନା ସେ ନେଇକି ଗାଣ୍ଡି ମାରିକି ମାନେ ନମ୍ବରଟା ତୁ ତାକୁ ସତରେ ଦେଇଛୁ ନା ତୋର ଚୋରି କରି ନେଇଛୁ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରିକି ସେ ନେଇଛି ହେଲା ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ ତାକୁ ଦଉଛି ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କେତେ ଫୋନ ଫାନ କରିବି ନିବାକୁ ଫୋନ କରିବି ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଫୋନଟା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିବି ତାମାନେ ତୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲ ତା ମୋବାଇଲଟା ବି ସେ ତ ଦେଇଛି ତୋର ମାନେ ନେଇଯାଇଛି ମାନେ ନୁହଁ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ସେମାନେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆମେ କଣ କରିବୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ ମାନେ ନୁହଁ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ତମର ରାତି ଅର୍ଜନ ତାମାନେ ସିଏ ତତେ ଦେଇଛି ମୁଁ ଚୋର ହେଲି ଆରେ ଚୋର ତମେ ଚୋର ହେଲେ କଣ ହେଲା ଆମ ନାଁଟା କାହିଁ କହୁଥିଲ ଝିଅଟା ଶୁଣ ଝିଅଟା ନାଁ ତ ବଦଲାମ ହେଲା ଆମ ନାଁଟା ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ନା ନାଇଁ ଆମକୁ କିଏ ବଡମା ଗାଁରେ ଆମକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଜିନ୍ଦଗିରେ ବଡମା କେତେବେଳେ ଯାଇନି ବଡମାରେ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ଆଜି ଯାଏ ଯାଇନି ତାକୁ ଆମେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ତମେ ସେ ପିଲା ବଦମାସି ପିଲା ପିଲା ତମେ ତମର ବୋପା ନାହିଁ ତମ ମା ରାଣ୍ଡି ରୋଜଗାର କରି ଖାଲି ମୋ ବାଡି ଛାକୁ ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତା ନେଲାଣି ବହୁତ ଏଇ ବାଡି ବାଦି ତାଙ୍କର ନାଟ ସବୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସାଥି ହେଲେ ତୁ ଥେଲୁ ବସରେ ବଦରେ ଥିଲୁ ଏଇନା କଣ ହବ ଅବସ୍ଥାଟି ମାନେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ ମିଲୁ ମୁଁ ତା ସାନ ଭାଇ ତା ଦାଦା ପୁଅ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାଉସୀ ଫାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହିଦେଇଛି କିଏ କଲା ଇଏ ତା ଦାଦା କଲା ଇଏ ତା ବଡ ବାପା ପୁଅ ଭାଇ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖ ତାମାନେ ମୁଁ ଶୋଧିଛି ମୋ ନାଁ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଧିନି ନା ସେମାନେ ଶୋଧିଛନ୍ତି ଆକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ ତାପରେ ଏ ଝିଅଟା ଫୋନ କଲା ଫୋନ ଲଗେଇ ଦେଲା ଇଏ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କଲା କହିଲା ହରେ ତୁ କାହା କୋଉ ଝିଅକୁ ଶୋଧିଛୁ ମୁଁ ତ କୋଉ ଝିଅକୁ ଶୋଧିବାର ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଶୋଧିନି ସେ କହିଲା ତାପରେ ଝିଅଟା ମତେ କହିଲା ନମ୍ବର କହ କି ଦେଇଛି ତୁ ଏଇଟା କହିବୁନୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଖସିକି ଆସିବି ହେଇଟା ବି କହୁନି ନମ୍ବର ବି କହୁନି କିଏ ଦେଇଛି ଅଲଗା ପିଲା କହିଲେ ସେ ଖସି ଆସିବି କହୁନି ଫୋନ କାଟିଦେଲା କାଟିଦେଲା ଯେତେ ଫୋନ ଥିଲା ଉଠେଇଲାନି ସେ କଣ ବନ୍ଧାବି ସକାଳେ ବନ୍ଧାବି ରାତି ଯାଏଁ ହେଲାନି ଏତେ କି ନାଗିବ ମତେ କେମିତି ଆଗ ଚିଠି ହେଲାନି ମୋ ଦିଅ ତମେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବୁଛ କି ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ ହେଲା ତା ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇ କେତେ ବୁଝାବୁଝି କଲା ମୋ ସଳା ଯାଇ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଝଗଡା କଲା ପରେ ପିଠି ଛାଡ଼ିଲେନି ସେ ନାଚ ସଳା ମାନେ ନାଗିବାକୁ ଉଠିଲେ ଏ ନାଗିବ ତେମେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ନମ୍ବର ମୁଁ ତ କହିଲି ତା ନାଁଟା କହିଲି ନାଁଟା କହିଲା ମୁଁ ଖସି ଯାଏ ହାରି ଏଠି କଲେ ବିଚାର ହବ ସିଏ ଟୋଟାଲ କହିଲା ପୁଣ୍ଡି କାଟିଦେଲା ନାଁ ପଚାରି ମୁଁ ପଚାରି ନମ୍ବର କହିଲି ନମ୍ବର କିଏ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା କିଏ ଦେଇଛି ତୁ ସେଇଟା କହିଲି ଆଲୁଆ ପିଲା କହିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କହିଲା ପୁଣ୍ଡି କାଟିଦେଲା ଟୋଟାଲ କାଟିଦେଲା ଆଉ ଆମେ ତ ଧରିବି ନା କାହା ଧରିଛି ଆଗ ମୋ ନାଁଟି କହିଛି ପଛେ କହିଲେ ଆଜି ନମ୍ବର କିଏ ଦେଇଛି ବୁଟୁ କହ ମତେ ତାପରେ ଇଏ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କଲା ପରେ ଇଏ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କଲା ନମ୍ବରଟା ଡାକିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଏଟା କାହା ନାଁରେ ବାହାରିଛି ବୋଲି ଶିକର ନାୟକ ଯଶୋଦା ନାୟକ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଚମ୍ପାପୁର ଗ୍ରାମ ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ବୁଟୁର ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କରିକି କହିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଲି
ସେଦିନ ଜଗା ଆସିଥିଲା ସେଇ କଥା କହୁଥିଲା ସେ କହିଲା ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜଗାର ତା ଭାଣେଜୀ ଝିଅ। ହଁ ସେ କହିଲା କହିଲା ଏମିତି କଥା ହେଇଗଲା ବାଡି ଗଡାଙ୍କୁ ଏଥର କ୍ଷମା କରିଦେ ଛାଡି ଦିଅ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଲଗେଇଲା ପୁରୁ ସିଏ ଲଗେଇନି ଆଗ ଜାଣିଲୁ ସିଏ ଫୋନ ଇଏ କେମିତି ତା ବାହା କରୁଛି ସିଏ ୟା ବାପାକୁ ଫୋନ କରୁଛି ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି। ସେ କାହା ପାହାକୁ ହିଁ ଫୋନ କରିବନି। ବଡମ୍ବା ଗାଁ ଯାକରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭଲ ଝିଅ ସେଇ ଅଛି। ସେ କାହା ପାହାକୁ ଫୋନ କରିବନି। ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛ ବୋଲି ପର ଝିଅ ମା ଭଉଣୀ କି ଏମିତି ଫୋନ କରି ଶୋଧିବ। ଯଦି ତମ ଘରଟି କିଏ ଗୋଟେ ତମର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥାନ୍ତା ତମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ କରି ତମ ଭଉଣୀ କି ଝିଅ ଶୋଧନ୍ତା କେମିତି ଲାଗିବ ତମକୁ? ମାନେ ତମର ଝିଅ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀ କି ଶୋଧିବ ଆଉ କଣ? ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛି ଲୋକ ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କଣ କରୁଛୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାଦୁରୀ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବି ଆଉଛନ୍ତି ତା ବାପା ଧରି ପୁଲିସ ଧରିକି ଆଉଛି। ସେ ଝିଅ ଘରକୁ ଭଲ ସେ ଝିଅ ଘର ଭାରି ଖରାପ ଲୋକ ହେଲା। ଝିଅଟା ସିନା ଭଲ ଝିଅ ତା ବାପା ବୋଉ ଭାରି ଖରାପ ଲୋକ। ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ଚିହ୍ନି ଭଲ ଥାନ୍ତି କାହିଁ ମାନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏମିତି କାହିଁ ମାନିଛନ୍ତି।